sige ma men kwai na da obokrata yi de anopa me gidi say isi ho nsem ne ade no wa bobubu mu na ma men fa wo enko today da obokrata mu president elect da ha na asema wo kan no ene say nya de obetwa free SHS mu say you say last week no na nsem be ira say tekpe kan ye saban sika sem no ntumi fande free SHS na ho nsem bia na ekoba no na omampani chese nya de ono eba abetwa free senior high school mu into the Ghana for that wo na today the obokrata animu no na yensha republic president obokrata yanim hanso Sam George da ha was say first 120 days omampani mahama edi bedi ni djuma no onhwe se oman yatemu adwuma ko no obeye clean up wo honom ono ni susue mu no enipa bi won ma wo manya kwagya kwotata won ma hunu so mo MPP fo nti ahwe ya no man to bi am ma tentene ne anya djuma nti omampani mahama eba 120 days no onye clean up wo honom abeti fi DC so Isaac Japan ne dia se jemdi kan bo amane ahomache no waso wasom omanfa kwa east abeti fi ne importem no wasom om no kwaredie ne fan ye kwan so na enya afi ya aban sesa na sabato akọ na wieye yo mo be firi so no na enipa bi ede eye dimboni anase kro no ebe batabata ne ho wase busum ya nda na tuso du ba ko yeto aba ne wieye no na branch be friend ya so wa ene eye tax bi ebe bosem ne office se omo na te se wa wi fertilizer se ne ade meanwhile no waso no kra fertilizer na ka waso mo de kokoma omanfa wo mia so ene ne importem a ena masaka no ena chese boys bi ko chesi ye ko je fertilizer ne ade nyina ntia nkoduru assembly hall man kasa krampo no omu ni warehouse a ye store fertilizer enti obi ye gina ba bi ka so no Isaac Japan akọ wia fertilizer sansa abansesa ban wode kogu nchen ya wose no kra bi anim wo hia no waboto agu wose enye no kra na sige de kaso de na obokrata nim hayin ena ababawa chese ye ka one of hard working ministers of Mampani Akufo-Addo enya wo ma ye Fatima to Abubakar minya na ka obantem na ka Fatima bantem na so de beba bia ye se ga aban transition team no ne kasa ema ne team no ena o chese enye no kre ese obia editabo ato se yetua sika ye payment anase ye fa omanfo adwumam no obia fa tabo ento so ensiemu a aban transition team no ene aban so ebeba ne de ni share no sankita hodie we no nyina ama obabia obi amfa freeze ento akatua so obi amfa freeze ento recruitment so inti Ghana for kusia sansem obabia wo mo emontungu na the custodian nim ha ya na mede ebo so na mabewie mu e wo the Ghanaian publisher sije amo refer you to 2016 ebra abato ekọ na wieye ya NDC elusu tumi no elusu election no ema MPP no sabra no omampani dada mahama eka say last minute appointment no eye Ghana eye di muntira wo say ye to aba ne wie no ye appointment bi ni ade ne contract bi o sane ye no na sabra no aban na no oba no complain no omampani dada mahama ka say eye oman no interest into this appointment ni nyina no ye no. Fast forward to Mahama 2024 was also chese last minute contract ene recruitment aban your man for form adwum no ha dwen ensese ba ne sa isan se Ghana for atoba asesa mo sa no. Okay, nti Honorable Felix Kwachi Ofosu on the raising issues. Okay. Abna yes, I'm traffic. My men found Kakra 2016 December. Yes. After general election. After election. Okay. Let's take a listen to Honorable Felix Kwachi Ofosu. Okay. In 2016. Mate. Yeto abani wiye no. Yentie no. Okay. Yeto abawiya. Eno no nkyere se omampani owo so no na wegya mampani. Ghana mra no ema emre potia. Aban bi emre a odi na konwa so no eba wiye. Na efibra obebe konwa so ekopem bra wa mama obebe wiye no wo ho kwan se dwumedie biara Ghana mra ma ho kwan se obedi wudi ene ese bi ahomache a ade ekye a ye be swai omampani foforo no amana tele konwa no so no mpo no wutumi edi dwuma e de boa oman no de hia ne se efa mra kwan so se wokọ English abochi memu wokọ America wokọ ba bia wo me owiase afanan a ye de kebima minke bi di dwuma se omampani bi tie konwa so a ekopem se obefie konwa so dapotin bi a emra ne kire no wo ho kwan se odi dwuma enti
Honorable Felix Kwacho Fosu 2016 where the muda ho muda ho pa anapai na kamene no won komo but because abana 13 days after election and now beka ya 2016 ni mo aban raise the national service allowance from 350 Ghana cedis to 550 Ghana cedis enya ho nko a me be bobi so ama wo enchemu a odi ama yesese ma me mbobo so tewu na fe yen sorry won say na no fie den na British High Commission no ya wo Ghana ha say Harry Thompson commissioner me kan sa ekosho mampani mahama na mu na all share concerns a watch say sa dia yekoso a aban fa nkofo go adwuma mu contract o sign no watch say hadwene no na se je mede wo ekọ January December 2016 a amanebo no kire say o se Omampani Mahama Sabre no ekasenya de wabumra bia so Sabre ne Ghana Calibishos conference in Asia December 2016 was say I have not broken any law omu emra bia so esa say wo mo say wadin kugo wa bato mu de na so be bia ensi ne ho kwan say wo ye mampani a e wo say wo no so etu nanamom e de boa oman no say wo hwemu a Omampani appointed Josephine Nkrumah e ma ne kwaye chairperson National Commission for Civic Education. Okay, Sanso na ye Papa Joseph Weta ono so yi no man ko chairperson Emma Shraj. Ya ni nyina no na chese position si na Adam Pine for bese afini akire enso no anya appointment title say ye to ba wie ye aban sesa no ohunu sa ban sesa ba no e na sa appointment we mi nyina ekoso eno enanchen January 3rd 2017 anaka 4 days na je say Omampani Akufo-Addo yakwo sign no and Omampani Mahama Sabre no oyi ye papa Daniel Yaodomi Lovoman be your auditor general 4 days to January 7th for no swearing in no and now oboy papa idin eswai no e ma wono be your auditor general Omampani Akufo-Addo abremu nyina no na odi no dwuma Minister of Finance and so Emma increment national service personnel no o allowance no oyi free 350 na o matua for all these years no equal 550 Ghana cedis eno no na e hyase e adwuma January 1 2017 and na eno so mo ye na chief director ministry ho Ora Patrick Nomo wono edate December 14 2016 no and na omasa approval ya yeka ehho asem ti CJ appointment ne de na edroso pa bosome ntem ansana sorry in ebekoso no na ntia no na ebisa se edien na ma ewe no emuhwa so na in box site Sadly, so Ura Ibrahim, yes. In a Hindi, it was on the 29th of December. Yeah, lawyer for a judge for very reverse, sa contract no. Ain't you know, now Obika sent to work on Yadia can say, and this cry making the case. Can say some can some cry. Yes, I say, and could go na MPP a day, and not just say, ye Nimampani, your Mampani obey to me, I did you ma take decisions in the interest of my Ghana. Now, say, midway we had a worker at the Mamania Bano,